Eva Mesaroš sa njenih 16 godina živela je u dva različita sveta. U jednom, koji je bio samo njen, izolovan, nedostupan, hermetički zatvoren za druge. Svet koji je bio udaljen od onog u kome su živeli njeni vršnjaci. I u ovom drugom sadašnjem, koji je bliži funkcionisanju ostale dece. Oba su deo ukupne stvarnosti, koja je bazirana na heterogenosti i različitosti, čiji odblesak pokazuje spremnost, volju i želju da se razume ono čemu se ne pripada. Nije uspostavljala kontakte, nije bila zainteresovana za aktivnosti, nije komunicirala ni na koji način sa nama, ona je samo sedela na stolici i gledala. I kad je počela Maro češće da dolazi, kad su počeli volonteri da je dovode svakodnevno, onda je počela prvo da uspostavlja kontakte sa njenim prijateljima ovdje u dnevnom boravku i poslije je počela da prati njihove aktivnosti i onda smo mi ovdje predložili roditeljima da isprobamo da ona putuje sama autobusom iz Stare Moravice i to je za nju bio na kraju krajeva početak njene prave socijalizacije i osamostaljivanja. Svima nama tako komunicira da mi mnogo truda uložimo da bi jednu rečenicu dobili nazad ili neki gest ili svejedno šta, samo da odgovori na neki način na naša pitanja i što se obratimo njoj, ali sa njenim drugovima ona verbalno komunicira, što znači da ona divno govori velike duge rečenice i više rečenica. I ona kad nešto primeti onda započne razgovor i tako da i zna da motiviše prijatelje i to ni sa kim ne radi, samo sa njenim prijateljima. Svake srede tako ulazi u dnevni boravak da skine cipele, skine jaknu, uđe u sobu i počne: danas je sreda, danas nam dolazi Sabina i teta Lenke. Učit ćemo, pevat ćemo. Na kraj sela žuta kuća, ši, žuta kuća, žuta kućica. Tu mi sedi stara majka, stara majka, stara majčica. Bojte kevence, beremuta i štence, kumoškuta kevence, kevence, radi se tamo maja, sveti se opijana, svetu stara kevenci.
a kerítésen is, csak ez micsoda. Micsoda az a kerítésen, nézd csak itt van. Mit mond? Ha? Kukuréku, hát mi mondja azt, hogy kukuréku? Mi mondja? Kakas. Kakas. Jako voli muziku, međutim i tu su nam verbalne sposobnosti granica, ali ako čovjek nađe metod kako može njoj da to približi, na primjer ona svira klavir sa šarenim notama. Daniel je simpatija Evina. Na kraju krajeva oni su zajedno odrasli ovdje. Ali kako su rasli, onda sad ovdje ima i ljubavi. Eva sada živi samostalan život u granicama mogućeg. Deli svakodnevicu jednog malog bačkog mesta, pripadajući mu potpuno, kao i njegovi ostali meštani. Samo na njen drugačiji način, koji nije njen izbor.